Barabadisala Mafhungo SABC uva Johannesburg Auckland Park 3 Mafhungo marwane ngachino chipinga care. Tuesday the 29th, as one of the accused indicated that they wish to bring a formal bail application before court. Murandu wa burayo la DJ Sumbody wapereselwa phanda. Komiti yotanganira naho ya zamapolisa na ya bubveledziso ya ndeyotewa idonekedza mubigo wayo machero marugana na uri mafhungo akwa motserezo ya lino shango achimbidziwe nga ndelade. Bandaulo ya buchichisi ya rushaka kana NPA bari bakodosukisa kumbero yabo ya katululo kote okurani ya katululo marugana na usawa na murandu hamufunzi wa Timothy Omotoso. Not going to be an easy team to face, but neither will we. We know the rivalry and we know the responsibility that we carry as a team. Kazo mitambo raberesa kwa maho mutambo wa banyana na timu ya Nigeria wanadota kucheza zino ngamadekwana. Nda ndinarungamani mufandirani kabadigede rabadisala one ngarwambo rwabo one barufesesa. Tsengo ya bahwererwa abana marugana na burayo la muzika DJ Sumbody yoperesala phanda uyabege dawo ngala bubiri DJ Sumbody na baniri bawe babiri batsirerezo botwinchiwa baroba pala woodmead nga mwezi wa lara mwa 2022 ramabindu wakati somulife kati na bahwererwa ngabo bararu bosenga stuko koti ya magistrata Alexander zwitebera ufaru wabo muroba. Mapolisa abo mfanga bunji pala koti ya magistrata ya Alexandra apa ndira mabindu bokatiso mulifi na bahwererwa ngabo bararu badibona za kote marugana na murandu wa burayo lara muzika upa sifuga ane adibeya sanga la DJ Sumbody. Bahwererwa abo bango bararu botuchera kumbero za beili. We had 4 accused persons appearing in court, facing charges amongst others 3 counts of murder, 2 of possession of firearm and the other of possession of ammunition. So that matter has been postponed to Tuesday the 29th, as one of the accused indicated that they wish to bring a formal bail application before court. Zichezoraro mapolisa barijigidi zoshumishwaho kaburayo la DJ Sumbody ziko tumanywa na zigidi zoshumishwaho kamango maburayo abadibale yabaurwane. At this stage, all those 4 firearms, including the 1 AK-47, is linked to at least 10 high-profile cases that include murder as well as attempted murder. Our team has been working tirelessly on this case. The Political Killings Task Team has been working closely with the Gauteng Organized Crime Investigations Unit. We now know that the same firearm that killed Aman Swart is the same firearm that killed DJ Sumbody and his 2 bodyguards. Bomulifi na bango bakwalerwa ngabo bakodobera phanda na udzula ngo muchitokesini oshikera bachidibona za khotenga la bubiri la begedaho one bakoraberwa uita kumbero ya beili. Komiti yotanganira naho ya zamapolisa kati hine amveleziso ya ndeyotewa idonekedza mubigo wayo machero marugana na uri mafhungo akwa motserezo ya lino shango achimbidziwe nga ndelade. Komiti hii anowoshika machero izwi ngamurawu hamusi murangaziro la rushaka botoko didiza boni andera komiti zimbiri uriziraberese nga mafhungo obuliwaho nga mkomishinaro mapolisa vundila KwaZulu Natal bontlantla mkhwanazi marugana na zwine hafi huna ujenerera politiki kha mushumo wa mapolisa. Parliamentary nayone icho yakamadzwa nga mabaribari auri tsererezo rushaka yojenerwa makomedzo a komiti za Parliamentary okatolera zwa mapolisa na uramkanyi ndia uri uthomo komiti ubva Parliamentary ini adototisa mabaribari aya uskavudzivani hao. The ad hoc committee itself will determine its exact terms of reference, as I said earlier, and as confirmed now in terms of legal services. We have given certain guidelines through this report, but the ad hoc committee itself will detail the exact terms of reference and can also request the relevant legal opinions for those terms of reference to be accurate. We must not leave it to the speaker to determine the adequate time frame.
What for me will be critical is that the work of the ad hoc committee needs to be concluded, assuming that we are going on recess now. The decision is being made tomorrow, and then the work starts on the 1st of September. That it be given a 90-day period. My understanding was that, firstly, an ad hoc committee is there because the general understanding is that the committees are busy with their work, they're general, but you want a specialization of sorts. Now, if you're going to have a specialization of sorts, that's the very first day at work, this specialization of sorts is now going on leave. I mean, what kind of sense of urgency is this? We said there's a national crisis, there's joint committees established and everybody, and the very first day on duty, you go on leave. What is that, Chairperson? Nomboro ya maradio ya Parliamentary ine ya donangwa ka komiti iyo na uri ido judge pinga chingafani izote zdo divadzwa musi komiti ichitomiwa. Lihoro la mkonto wesizwe party vundini la Limpopo leri yauna dzangalero lingana wala politiki nga mubuso wa mbumbano ya utia mahoro kana GNU warengo wapanda nga President Cyril Ramaphosa siyanela za urwana uchinyi katina zwito za buwada kalino shango lihoro li lobana migora bonda akote kurane ya Polokwane ukumezera tikazi yalo kama komisionari wa mapolisa vundini la KwaZulu-Natal Bonhlanhla Mkhwanazi. Nyambo ya General Mkhwanazi ngama baribari ya uchinyi zwimiswa nizulana za mbuso odzikusa shango na zimwe zwimiswa na madzanga na chichavo mwana na shango zokhoda pa Mkhwanazi samuhaga muhali ba MKP Limpopo vari mubuso wa butia rushaka aungodimisa na uchinyi. You can hear the developments which are taking place. We felt that as Umkhonto wesizwe in Limpopo province, we need to pledge our solidarity to General Mkhwanazi. They say that the fish rose from the head, starts rotting from the head. And currently, Ramaphosa is the head of this government of national unit or national disunit. Now, we believe that all these things which are happening, which have been exposed by General Mkhwanazi, are things which need to be addressed as soon as possible. And the only way to address those things is to remove Ramaphosa and his GNU. Baligi ya bafumakadzi ya lihoro ilo, bari mabaribari ayo, athabisa na thoni. We as women, we can't just fold our arms and watch as we are dying nearly every day. Our children hijacked nearly every day. Zoraro, baligi ya baso ya MKP, bari ya unabo machero kabaswa, fasi ya mubuso wa zwino. No. There's no future. What is actually currently playing out is not anything that seeks to, give benefit to a black child in this country. The unemployment rate has skyrocketed. Actually, we are sitting at an all-time high, under the GNU, the current GNU. So we don't see anything changing anytime soon. Va MK party wa isapanda na kwero yabo yo bior President Ramaphosa va durure mushumo. Lutendo Bobori, SABC News, Polokwane. President Cyril Ramaphosa wanisa abo buti mana melasa wana Minister Muswaka muhashi wa funzo za nta kati na maranga vundo wa kare wa KwaZulu-Natal Dr. Wono Musangube Dube sa chanda chabo. Mushumo wa aniswa wetu wa Parliamentary ni Cape Town panda chanda cha President Paul Mashatile na President wa Bahaturi nge Western Cape Muhaturi wanolwazi Mabindla Bongwana. Bandauru ya buchichisi ya rushaka kana NPA bari abakotoshikisa kumbero yabo ya katuluro nge kote kurane ya katuluro marugana na usawa na murandu wa mufunzi wa Timothy Motoso katina bawale rwangabo bolu sanda sulani na bazukiswa sito fezi na wazoraro mubuso wakundwa kaimwe kumbero yabo na musi ngamro hamusi kumbero ya uri atanda buzembuno za katuluro yabo Omotoso yote zara kurenga kote kurane ya Tshivenda fezi buraro habo odwana la basi na murandu ngangwezi warabamai. Musi bachikonecheza katuluro muhaturi bonyameko kamana bari muso au napanelo za tandavuzera katuluro ya muhaturi vo imaskuman zoraro bakutuzera kure kumbero iyo ya mubuso begefero mubuso tadavuzera kagara kama wanwa easia abo bararu basango wana murandu matumone yangwa
nga ṅwedzi wa Lambamai Vho Imaskuman vho hatula uri muvhuso wo kundela u khwaṱhisedza vhuṱanzi ho khwaṱhaho kha mulandu wa avho vhararu. NPA ri ḓo ṋetshedza khumbelo yayo khothe khulwane ya khaṱhululo hu sathu fhela maḓuvha a 21. Draft those questions of law before the end of the week, hopefully, and if necessary, prepare a condonation application because we believe that we did not unreasonably delay. There are grounds and valid reasons why we only brought the request now. So we'll do that before the end of the week, after which, if she dismisses those as well, we'll proceed to petition the Supreme Court of Appeal because we believe that with the respect she had. Va NPA bari vha ḓo dzudzanya ḽiṅwalo ḽa mulayo ino vhege i sathu fhela. Va singo tuchara kule rabia zwino sikale. Kutoka hapo batanganiza kama Mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2 karakandire panda. Vhadzulapo vho sinyuwaho vha Khama Libogo une ava nnḓa kana une ava sinyuwa vharwana vunḓuni ḽa Limpopo vha khou bvisa uri senthara ya mutakalo i re vhuponi havho i shandukiswe u vha vhuongelo ho fhelelaho. Vhadzulapo vha sinwa vharana na mivhunduni ya u mona na vhupo ha Blouberg vha khou gwa uri senthara ya mutakalo ya Blouberg i shandukiswe i vhe vhuongelo. Vhadzulapo vha ri senthara iyi yo fhaṱiwa nga ṅwaha wa gidi ḓaṱahefu ina malo nahone yo shumiswa sa vhuongelo nga dzimishinari. Our main problem is that there was never a proper consultation to inform or to discuss with the community that we are downgrading the hospital because of the following reasons. They just reduced the services that were offered in the hospital, from admissions in maternities and different type of diseases. Vhuongelo vhurenga tsini na iyo senthara ndi Helena France vhune ha shuma sa vhuongelo ha dzingu vhuponi uhu ha sinwa vharana. Fhedzi vhadzulapo vha ri senthara haina tshomedzo. As the community, then we tired about this because this is our institution. We need our a hospital back. It's more 7:30. Ke re ke tlong Chalino ha e sale ke dutse bankeng ha re ke re thuso ai o batho ba fola line ba taise fruba ba totoa monthapa maka bo 6 ka bo 7 ba ntse ba kutamiana mo hospital. Vhadzulapo vha songo takalaho vha ri senthara iyo yo vha i tshi vhidzwa sa vhuongelo ha Blouberg. Izwi ndi zwine zwa sumbedzwa na kha tswayo dza badani. Fhedzi nga ṅwaha wa gidi 2019 vhuongelo uho ho ḓo tsitselwa fhasi u ya kha senthara ya mutakalo. Fhedzi vha muhasho wa mutakalo vha ri senthara iyo a yo ngo vhuya ya ṅwalisiwa sa vhuongelo ha dzingu. Time and time again, we have explained that the issue of determining whether a facility becomes a hospital or clinic, it's a question of the Gazette that is governed by the National Health Act. It's got nothing to do with the MEC or the provincial department or what. So the background to this story is that facility was built by missionaries first in the olden days. When they left it at the hands of the community. Muhasho wa mutakalo vha khou ṱuṱuwedza vhadzulapo uri vha shumise vhuongelo ha Helena France. Vha muṱa wa vhafunani vhe vhaswa vha lovha ngomu mushashani ngei Modimo vunḓuni ḽa Limpopo vha ri mulilo uyo wa vha u tshi nga vha wo tsimiwa nahone avho vhavhili vho tshila arali vharazima mulilo vha ṱavhanye u fhindula. Ava vhafunani vhavhili vho Thabang Tshavha na vho Ana Kwinika vho lovha vhuponi ha mishashano Rapong madautsha a mulovha. Tshivhangi tsha mulilo uyo a tsha tu ḓivhea. Kha ri pfe zwinzhi nga muvhigo nga rendani washu Rendani Raliphaswa. Vha muṱa wa Tshavha na wa Nkwininga vha ri vha khou kundela u ṱanganedza zwo vha welaho. Vha miṱa vho tou vhona nga maṱo miraḓo ya miṱa vhuvhili havho vha tshi khou swa vha lovhela mushashani we vha vha vho eḓela khawo. Vho Ana Nkwininga na mufunwa wavho
voswa vha lovhela ngomu mushashani wonowo musi hu tshi nanga mulilo nga musumbulowo nga matsheloni line ḽa khou vhaisesa vha muṱa ndi ḽa uri vha tshumelo ya shishi vho kundela u ḓo u phulusa vhapondwa he vha amba uri vhone a vha shumi vhusiku. We never get an assistant and the family feels very bad about that because of we tried all the ways, we tried the district offices, nobody was available. They say their firefighters are not working up until late. So we failed to can get assistance from them. And we don't feel well at all. Vhadzulapo vha ri vha khou ṱoḓa vha muvhuso wa vundu vha tshi dzhenelela u vhona uri vha tshumelo ya shishi vha shuma vhusiku na masiari. We need an intervention from the MEC, the Premier if possible, so that we must get this matter over and done because we're going to lose more lives. Khantsilara vho fulufhedzisa uri vhalanguli hu tshi katelwa na neḓorobo vha ḓo ṱangana u tandulula thaidzo ya tshumelo ya shishi kha itsho tshiṱiriki. We are going to sit down with the executive mayor and everybody who's involved on that matter so that we can sit down with them and discuss about this issue. Musi zwo ralo vha masipala wa tshiṱiriki tsha Waterberg vha ri vha kati na ṱhoḓisiso. We are also investigate to establish exactly the reason as to why our team, particularly those from Dimole, did not respond as they were expected to. In the event that we found that our officials were on the wrong, we have corrective measures that we're going to be putting in place to be able to then avoid similar instances moving forward. Thanks. Mapholisa vha khou lavhelela u bva mulomo malugana na tshiwo tshenetsho. Ndandira Miphaso wa Mafhungo a SABC Mudimole. Muṅwaleli muhulwane wa dzangano la United Nations vho Antonio Guterres vha ri ḽifhasi ḽo dzhena kha zwifhinga zwiswa zwa muḓagasi vha ri zwifhinga izwi zwiswa zwi khou ḓisa zwikhala zwa ikonomi siani ḽa tshanduko dza muḓagasi wa ḽifhasi. This transformation is fundamentally about energy security and people security, and it's about smart economics, decent jobs, public health, advancing the sustainable development goals, and delivering clean and affordable energy to everyone, everywhere. Today, we are releasing a special report with the support of UN agencies and partners, the International Energy Agency, the IMF, IRENA, the OECD, and the World Bank. The report shows how far we have come in the decades since the Paris Agreement sparked a clean energy revolution. And it highlights the vast benefits and actions needed to accelerate a just transition globally. Zazno ribadisela mapungazo ekonomi na rande ya vonala yudzika musi chimambedzwa na mango mashire maulwane alipasi. Dollar rand is 17 rands 58 cents, bond on 23 rands 72 cents, euro on 20 rands 60 cents, ngilopula ya Botswana 1 rand 21 cents. Miko pala JSE ipasi. Kasvira za msuku ndo 3,426, platinum di 1,439, gena oil singo kwenye kiswao ndi $68.29 ngafagi. Martina urabarisa zwinji nga mutambo uyu wa semifinal ya chipuga cha WAFCON kati ya banyana na Nigeria zino madeko ananda musi ramsakani washu wazo mitambo Tina Chitagonga Ramatswana. Tina ni madeko anari kwantanganiza kama Mafhungo a Tshivenda. Ndi madeko na udi ndi kholi wotanganedziwa kha vhataleli vhoṱhe vha Mafhungo a Tshivenda fano kha SABC 2. Khadura barisa mutambo wa timu ya lushaka ya banyana vunji ya watu wako ambori timu ya Nigeria na timu ya fano kala Afrika Chipembe ya banyana huo mutambo wafuna uona mutambo kamsi waba uwa makaura chere uri mininga wanganga hizo zitu ezo ito bango ine ungasiwe wato ichiusha bango rimusi hotangana timu ya lushaka fano kala Afrika Chipembe banyana na shango la Nigeria ubo chito bandwani ezo boko zuyambiswa ngori kwamba nga timu ya lushaka fano kala Afrika Chipembe banyana bane ndi batsireledzi babugwena ziyamba zori badaba khoulwa bakotodudiwana bachikokono tsireledza bugwena musiri chambanga shango la Nigeria badozumbula zori shango la Nigeria ndilene lo faro diba zwa kale yo wina chipuge chino ndi cha WAFCON lunjisa lunelo abalataye ziyamba zori bojena ka heno ni
miṱaṱisano yo nungwa ine akho tambiwa ngei kha shango ḽa Morocco vha tshi khou ṱoḓa u swikelela ḓivhazwakale yavho ya u nga fara hetshinoni tshuphuga lune lwa vha lwa vhufumi. Nahone musi u tshi lavhelesa yanoni mashango mavhili, haya mashango mavhili huṅwe na huṅwe hune vha vho ṱangana hone vha vha khou lwa indo ya vhukuma, zwine zwa amba zwori hoyunoni mutambo u tshi to amba ngoho ndi mutambo une ndi zwone ungari ndi makhaula tshele phanḓa makhaula tshele, ngori khou amba nga thimu mbili dzine dzoṱhe dzina zwine zwa khou ṱoḓa u swikelela zwone kha inoni miṱaṱisano. Kha ri ḓo lavhelesa kutambele kwa thimu ya lushaka ya fhano Afrika Tshipembe ya vhafumakadzi musi tshi khou tamba na Tanzania, musi tshi khou tamba na Senegal, a i ngo tou vha thimu ine ya vhonala i heiḽa ine ri ḓivha yone kani ndi ngauri vhaṅwe vhatambi avhaho zwi khou itiswa ngani uri ri wane uri thimu i tshi tonga a i ngo tou khwaṱhasa zwine ra i ḓivhisa zwone? Musi ri tshi amba nga thimu ya lushaka fhano kha Afrika Tshipembe banyana vha ḓo zumbula na vhaṱaleli uri ho vha na zwinzhi zwe zwa itea phanḓa musi inoni tournament i tshi thoma. Musi shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi tshi swika ngei kha ḽa Morocco zwi nga vha zwo vha dzhiela mafhungo maḓuvha mavhili phanḓa musi vha tshi ita dzinḓowenḓowe nga murahu musi vho ḓidzhenisa kha migwalabo zwi tshi khou itiswa ngori vha vha khou sumbedzisa zwori masheleni avho vha vha khou tea u vha a wana vha vho fulufhedziswa one kha mitambo ya dzinḓowenḓowe a vho ngo kona u a wana, fhedzi vha safa vha fhedzisela vha tshi khou vha na muṱangano na vhahulwane vha thimu vha fhedzisela vha tshi khou kona u dzudzanya heḽo fhungo. Zwine ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga vha zwo sia vhuḓifulufheli ha thimu ya lushaka ya fhano kha Afrika Tshipembe vhu tshi khou tsela fhasi. Fhedzi vhaṱaleli vha songo hangwa uri musi ri tshi amba nga ha thimu ya banyana vha ḓo zumbula zwori mutambi a fana na ene Thembi Kgatlana haho kha inoni miṱaṱisano o fhedzisela a tshi khou ḓibvisa nga nṱhani ha mafhungo ane a kwama ene muṋe, hune vha tshi ḓo zumbula zwori kha miṱaṱisano yo fhiraho na kha mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi o vha muṅwe wa vhatambi vha tshi khou tamba zwavhuḓi nga maanḓa ane u shela mulenzhe kha uri thimu ya lushaka fhano kha Afrika Tshipembe i kone u ḓiwana i tshi khou shuma zwavhuḓi kha mitambo yo fhambanaho na u tamba hawe nga luvhilo, zwine zwa amba zwori kha mugudisi o tou rara vho Desiree Ellis vha tea uri vha shandukise kutambele kwa vhatambi ngori mutambi ene a vha khou tamba nga luvhilo ha tsheo zwi amba zwori kutambele kwavho ku sia ku sa tsha fana na kutambele kwa ka miṱaṱisano yo fhiraho, zwine zwi nga vha zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa khou kwama thimu ya fhano kha Afrika Tshipembe. Ndi zwifhio zwine thimu ya lushaka tea uri zwi ite uri i kone u pfukela phanḓa kha luṱa lu tevhelaho? Zwi amba zwori banyana vho tou rala a vha khou tea u dzhiela fhasi shango ḽa Nigeria naho shango ḽa Nigeria kha miṱaṱisano yo fhiraho ya ṅwaha wa 2022 vho kundelwa u nga ḓiwana vha tshi khou fhirela phanḓa kha makhaula tshele. Hu na zwinzhi zwine na vhone vha khou ṱoḓa u swikelela khazwo. Zwi amba zwori banyana vha khou tea u ḓivhudza, vha khou tea u dzhena kha mutambo wa madekwana ḓuvha ḽa namusi vho ḓivhudza uri hayanoni ndi makhaula tshele, ndi mutambo wo fana u tshila une vha khou ṱoḓa u ḓiwana vha tshi khou kona u fhirela phanḓa khawo. Khazwo ndi musi ri na musaukani washu wa zwa mitambo Chitagong Tina Aramantswanya ri tshi khou lavhelesa mutambo wa thimu ya lushaka ya banyana aiwa a ḓovha madekwana avhuḓi na ri vhone ri ṱangana tshifhinga tshi ḓaho madekwana avhuḓi ndende. loko ri khwaṱane dzone zwo ri khou namba ravhelesa nyimele yashu ya mutsho madekwanano u ya kha matshelo ro na khou ri mvula khedzi khou dzo nga maanḓa kha zwipita zwone zwa bva ḓuvha mvula dzedzi ra dzi vhona dzi khou fhelisiwa nga mutsho wa mahaḓa fhedzi ra dovha ra dzi vhona khedzi kha zwipita zwa Tshipembe khathihi kha zwipita zwa bva loko ri khwaṱane dzone zwo ri khou namba ravhelesa nyimele yashu ya mutsho madekwanano u ya kha matshelo ro na khou ri mvula khedzi khou dzo nga maanḓa kha zwipita zwone zwa bva ḓuvha mvula dzedzi ra dzi vhona dzi khou fhelisiwa nga mutsho wa mahaḓa fhedzi ra dovha ra dzi vhona khedzi kha zwipita zwa Tshipembe khathihi kha zwipita zwa bva ḓuvha zwa vunḓu ḽa uri ndi vunḓu ḽa Limpopo mathari tshakha ḽa matshelo ku dovha uri mvula dzedzi ḓo dovha dza bvela phanḓa na una kha zwipida zwinzhi zwa shango wane ra dovha wana mutsho na uri ndo makole kha zwipida zwori zwa devhula khathihi kha zwipida zwori zwa phenela shango ya Tshipembe ngo to ralo matha u ḓivha na tsivhudzo dzinza hone vha khou sumbisa uri mvula dzo kuna dzo na maanḓa kha zwipida zwori zwa fala Durban wane ri ku dovha uri mutsho u fana no dovha uri wana kha ḽa matshelo hanefha uponi no a Durban hune dza dzi khou bvela phanḓa na una dzo na maanḓa matha zwino bo ḓilimona ri modelwa sa mrathu na mpiso tshikalwa nga degree Celsius malotla Afrika Tshipembe ri khou thoma nga vunḓu ḽashu ḽa Gauteng na ri khou kids khou 18 Johannesburg dza ri 17 phala Carletonville khathihi na 16 uponi vhori ndi ya Bronkhorstspruit mathari tsha vunḓu ḽa yani vunḓu ḽa Limpopo ri khou rona hanefha ndi mutshona vhori u ḓo tshi khou
usakoro pisa ngora zineza zita 21 pala Musina katina 21 upone yabore ndia giani katina mcho una doro dela stoko kala machero chicha upone yabore ndia pala bura mataka vunla mpubalanga afa kwa mchone yabore kudubona na temperatures dobazi esakoro ba ntesa ngora ronza dosuka 23 pala skukuza katina 15 pala mashishin mcho yabore doro kuma katina pala upone yabore ndia Middleburg matarcha ka vundola bore ndi vundola KwaZulu-Natal afa kwa mchone yabore kizla mbrasko wana dosuka prefer hospital wa Debula onia zaita 19 pala Ulundi katina 18 Freehead na 20 pala Richards Bay mshora bore udodi rotola stoko zenzo macharo lichicha mataka vundula bore vundula Eastern Cape apar kwa mchwamvulo dine manda hospital juzo vundili pizia zaita 19 komani kati na 21 pala upone bore ndiam tata kati na 22 upone bore ndiam kanda oni ka vundula Western Cape apar kwa mchone bore kezla mbrasko wana hospital zwa kwabera kati na hospital zwa Deura oni zaita 20 pala Durban Cape Town kati na 17 Havana kati na 19 upone bore ndiam pera shangwa Cape Agalas oni archaka vundula bore vundula Northern Cape apar kwa mchone bore uko na mvlazi zidne mada hospital juzo vundeli pezia zaita 23 pala Uppington 19 Kurman katina 20 upone bore ndi Kimberley achipela panda archaka vundula bore vundula Free State apar kwa na mvlazi zidne mada pezia zaita 15 pala Fixburg katina 18 pala Bloemfontein resongwangwa na 15 pala Frankfurt matazo zino remotpetsa vundula shule bore vundula Northwest na kwa ndi mchwamvula hospital zinyi zo vundeli pezia zaita 19 pala Freiburg katina 19 pala Taung matango angareza dizora frazo mariko na anotire uda usiku wa budhi nda